tuje makuru n'ubundi nk'ibisanzwe muri Republika Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo ikomeye cyane bivugwa ko umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo utavuga rumwe na Kisekedi uzwi cyane nka Martin Fayulu binavugwa ko ari waratsinze amatora mu matora aheruka ngo yabakomerekejwe bikomeye cyane mu myigaragambyo bakorewe mu mujyi wa Kinshasa ariko abandi bakavuga ko atari ugukomeretswa gusa ahubwo ashobora kuba yaraswe n'inzego z'umutekano. Hakaba n'andi makuru avuga ko umwe mu bantu bandi batavuga n'ubutegetsi bwa Kisekedi Moise Katumbi akaba n'umuherwe cyane nawe ashobora kuba yahunze igihugu ngo ari mu Bubiligi nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye Kinshasa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gana Nicola amakuru nkayo ngo bihagaze gute? Urakoze cyane, reka duhere hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko tujye muri Kinshasa. Kinshasa harimo haravugwa ibintu byinshi bitandukanye cyane nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi hakaba n'indi myigaragambyo yabyutse iba muri kariya gace ka Kinshasa. Hakaba haraje gukomerekeramo bamwe mu bayobozi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ba Martin Fayulu ubwo bari mu muhanda barimo bamagana guhindura itegeko nshinga nibwo Martin Fayulu yari kumwe n'abaturage benshi cyane badashaka impinduramatwara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari bwo uwitwa Martin Fayulu yaje kugira ibyago araswa na polisi ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu turimo tubagazaho amakuru Martin Fayulu akaba arembeye hariya mu bitaro hariya muri za Kinshasa. Gusa kugeza aya masaha biravugwa ko Martin Fayulu akiri mu bitaro. Bamwe bati yakomerekejwe n'iki, yatewe amabuye, abandi bakavuga bati Martin Fayulu yarashwe ibisasu. Ariko mu kuri guhari nuko Martin Fayulu dufite amafoto ye yagaragaraga yakomeretse, mu maso ye hari amaraso, ishati yari yagiyeho iki, yari yagiyeho amaraso. Bigaragare ko Martin Fayulu byanga byakunda muri iriya myigaragambyo yarahutajwe, araraswa ndetse anaterwa n'amabuye. Ibyo bikaba byarabaye ari cyo gihe uwo bafatanyije Moise Katumbi we yari yarangije kugera hehe mu Bubiligi. Binavugwa ko Moise Katumbi ashobora kuba yarahunze iki, ashobora kuba yarahunze igihugu. Niba bivuga ko Moise Katumbi ashobora kuba yarahunze igihugu, bivuga ko hari n'abandi banyekongo benshi bagiye guhunga igihugu, ariko uko bagihunga bafite uburyo babona bagiye kuzajya bakora kugira ngo babashe kwamagana ririya tegeko nshinga kugira ngo ritazahinduka. Si nabo bonyine, iyo myigaragambyo yabaye Perezida Joseph Kabila uwahoze ayoboye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarayatangajeho ku giti cye, avuga ko we ngo yari yaracecetse ntiyagira icyo avuga. Ati kugeza ubu ngubu nari naracecetse nibwira ko Kisekedi hari ibyo azakora, ariko kuba atarabikoze uyu munsi ndahagurutse nanjye ngiye gutangira guhangana na Perezida Kisekedi kugira ngo igihugu cyacu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kireke gukomeza kujya mu kaga. Binavugwa ko iryo jambo rya Kabila ryatumye Kisekedi, ryatumye abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribwo bahise burira ku ijambo rya Kabila maze bajya mu muhanda karava batangira kwamagana guhindura itegeko nshinga. Ariko igitangaje nuko Perezida wa Republika Felix Antoine Tshisekedi we wenyine baramwandikiye abashaka gukora imyigaragambyo, abaha urupapuro rubemerera kugira ngo bakore imyigaragambyo, bajya mu myigaragambyo, ariko nyuma yaho we wenyine kandi yohereza abapolisi kugira ngo baje kurasa bariya abaturage. Bwana Nicola, ndibaza benshi bavuga ko Martin Fayulu ashobora kuba yaragize ibikomere bikomeye cyane bishobora kuba bituma ashobora kuba narembye by'igihe kitari gitoya mu bitaro bya Kinshasa. Ayo makuru uyavuga iki? Bamwe bavuga ko ashobora kuba yaratewe amabuye, abandi bakavuga ko yaba yararashwe. Urabivuga iki? Rwose ntago nakwemeza ngo yararashwe cyangwa se sinakwemeza ngo yatewe amabuye. Icyagaragaye gusa nuko yagaragaye, urumva, yagaragaye afite amaraso menshi cyane, ndetse hahise haza ambulance iramufata imujyana ku bitaro. Kugeza ubu ngubu Martin Fayulu aracyari ku gitanda arimo araterwa amaserumu. Gusa abari Kinshasa abatari ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashigikiye Martin Fayulu bavuga ko Martin Fayulu yarashwe, ariko abari ku ruhande rwa Kisekedi bavuga ko Martin Fayulu yatewe amabuye gusa. Gusa muri ibyo byombi hariho kimwe icyo yabaye cyo muri iya myigaragambyo. Kubera ko abashigikiye Kisekedi barimo barangabo, abashigikiye Kisekedi
bo ntabwo barimo bashaka kuvuga ko Martin Fayulu yagize gute yakomeretse, baravuga ngo ni amabuye bamuteye ngo kandi yatewe nabo bari bafatanyije kwamagana guhindura itegeko nshinga. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irakomeza kujya mu kaga cyane, akagira imijyamo nuko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane barangije kugira ubwoba. Hariya muri Kinshasa guhera nijoro nta muntu wari musohoka kubera gutinya iki, kubera gutinya abapolisi barimo bakora circulation aho hanze. Ariko kugeza ubu ngubu Martin Fayulu we ari mu bitaro, nawo bita Moise Katumbi Chapwe umuherwe, we ashobora kuba ari muri kiriya gihugu cy'Ububirigi. Gusa bamwe bavuga ko yahunze, abandi bakavuga ko yagiye muri mission ye isanzwe. Bwana Nikora, situation nkiriya muri Kongo mu gihe nk'iki ngiki tuzi ko hari imirwano ikomeye cyane yugarije ibice birimo Masisi muri Kivu y'Amajyepfo, tukaba turi no kubona Kinshasa naho bagiramiwe. Ibi ngibi bishobora kudatuma Kisekedi ajya kuri pressure ikomeye cyane cyane ko n'abatavuga n'umutetsi bwe bakomeje kumusumira cyane. Murakoze cyane. Nubundi Kisekedi ari kuri pressure. Kisekedi yagiye kuri pressure gitangira kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibyo yemerera abaturage ntabyo yigeze abaha. Kuba Kinshasa yatangiye kuberamo imyigaragambyo, wari uzi ko buriya Kinshasa kubira imiriya myigaragambyo uzi ko nayo yatangiye gushirwa mu duce turimo intambara. Niba ku munsi muri Kinshasa guhera ku munsi w'ejo harapfuye abantu barenga 35, urumva hapfuye abantu barenga 35, barangiza hagakomereka abantu 107 barimo nde Martin Fayulu. Niba abo baturage bose bapfuye abandi bagakomereka, niba utese utavuga ko ari kuri pressure arayifite. N'indi pressure afite nuko ibyo yemereye abaturage yiyamamaza atigeze agira gute, atigeze abikora. Iyo ajya kubikora jusqu'à maintenant cyangwa se kugeza aya masaha, abaturage bonyine nibo baba bari gusaba Kisekedi, bamusaba kugira ngo babashe guhindura itegeko nshinga. Ariko mu gihe atabashije gukorera abaturage ibyo bamusabaga, niyo mpamvu Perezida Kisekedi kugeza ubu ngubu ari ku gitutu yashizweho n'iki na bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nicyo kindi wagezaho abadukurikiye cyane cyane ngira ngo kuri iyo segima y'imyigaragambyo, niba hari ikindi kintu wakongeraho cyangwa se tukajya kubiri kuvuga mu mirwano ku yandi makuru mashya ushobora kuba wamenya. Murakoze cyane. Iriya myigaragambyo yo tuzagenda tuyigarukaho cyane, kubera ko n'imyigaragambyo idafite guhagarara. Baravuze ngo bazakora imyigaragambyo icyumweru cyose. N'uyu munsi hari aho bakoreye imyigaragambyo. Ku munsi w'ejo bayikoreye kuri Parlement ni ukuvuga ngo bagiye ku nzu yabo y'abadepite, inzu ishinga amategeko y'abadepite bakorera, abasenateri aho bakorera, aho ngaho niho bakoreye iki, bakoreye imyigaragambyo. Ibyo ngibyo twari dusanzwe tubibona biba hariya muri Nairobi, ariko noneho no mu Rwanda byatangiye kuba bikabera ku nzu y'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, bako muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu ngubu icyo tugomba kumenya nuko iriya myigaragambyo yasize ihungabanyije Perezida Kisekedi, ndetse ihungabanya na bamwe mu bo bafatanyije kugira gute kuyobora igihugu. Hanyuma tujye ku murongo w'urugamba. Ku murongo w'urugamba, urugamba rwakomeje kuba magasa hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Drone zirimo zirakomeza kurasa abaturage nyinshi cyane, za Gakenke, za Karingi, za Bidegu, Irundu, aho hose harimo harakomeza kubera iki, harimo harakomeza kubera imirwano. Hari imirwano iremereye cyane irimo iba muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe. Mu misozi miremire ya Minembwe harimo gukomeza kubera imirwano iremereye cyane, haba ari imirwano yo ku butaka, haba ari imirwano yo mu kirere. Iyo yose irimo iragenda ibera hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Si naho gusa harimo habera imirwano no mu tundi duce dutandukanye twa Minembwe, harimo harabera imirwano kaza Rugezi uyu munsi yabereye imirwano iremereye cyane mu gitondo mu masaha ya saa 11, ubwo bamwe mu bakongomani bita abazalendo barimo abafurero, barimo ababembe, barimo FDLR, FRDC, abo bose nibo barimo bagaba ibitero ku baturage batuye hariya muri turiya duce twa za Rugezi. Twibutse abantu ko Rugezi hariya ntabwo hakiba abaturage benshi, ahubwo hariya hari abashumba ariho baragirira amatungo yabo. Gusa biriya bitero baza kubigaba hariya muri turiya duce bashaka kugira ngo barebe uburyo bakwigarura ziriya nka z'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, bashakishe n'uburyo bwabo
bashobora kwigarurira na buriya butaka bwa Rugezi, ariko icyo tuzi cyo nuko Rugezi batashobora kuyigarurira, n'ubundi Rugezi yarabananiye kugeza ubu ngubu, ntacyo bazatwara bariya abaturage. Gusa abapfa barakomeza bapfe, barakomeza bicwe, ariko abazasigara bazasigara, ariko gusa barimo barakomeza kugira gute, barimo barakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Tujye mu duce tw'Indondo, ahantu bita Rurambo twanayigarutseho ku munsi w'ejo dukomeza kubibabwira ko yagezemo ingabo za General Autoproclamé Ngoma Nzito, ingabo za General Autoproclamé Kamama, ingabo za General Autoproclamé za Yakutumba, izo zose zarangije kugera hariya muri kariya gace ka Rurambo. Bageze ahantu bita Igashama, barabarasa cyane, ngo barangize kubarasa basubirayo barahunga. Aho ngaho habereye imirwano ikomeye cyane, dore ko turiya duce twinshi cyane turimo abapfurero, turimo ababembe, turimo abavira, turimo amoko menshi atandukanye hariya. Ariko kuba harimo amoko atandukanye ntabwo bituma abazalendo badashaka kugira ngo babashe kugira gute kubasenyera. Uko niko byifashe hariya muri Rurambo. Tumanuka hariya muri Uvira. Uvira bavandimwe, byakomeye cyane hariya muri Uvira, abaturage barimo barapfa cyane hariya muri Uvira. Abaturage barimo barapfa impfu batigeze bapfa hariya muri Uvira. Nk'uyu munsi wa none Karimabenge harayaguye abaturage bane. Abo baturage bane barashwe n'ingabo z'abahibu. Hibu niyo yarashe abo baturage, ikaba hapfuyemo abaturage barenga bane. Abo ngabo nibo baba bamenyekanye. Ariko ukomeje hariya mu kibaya cya Rusizi cyangwa se muri Rusizi kuko tubivuga mu Kinyarwanda, naho hakomeje kubera abasirikare benshi barimo barakomeza kwisuka hariya muri turiya duce bashaka gutwika cyangwa se gusenya ibirindiro bya M23. Gusa M23 yasohoye itangazo ibyamagana, iravuga iti ni kuki mukomeza kwiyongera muri tuno duce, kandi utu duce twari twatuvuyemo kugira ngo tubashe kubahiriza amasezerano twasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi. Nimba barasinyanye ayo masezerano, bakaba bakomeje kuzana abasirikare benshi cyane bashaka kubashira muri turiya duce, nuko bashaka kugira ngo babashe kwataka M23 bayirukane. Kuko ejo bundi twabonye bataka hari agace ka Rubarika, kaya gace ka Rubarika barakatatse, basanga za M23 ziri maso, ziza kubarasa zibasubiza inyuma ndetse zibageza kure cyane, ariko zirongera zisubira mu birindiro byabo. Ibyo ngibyo bakoze bikaba bimeze nka bya bindi twabonye hariya muri Mikenke, M23 yifatana twirwaneho, yarangiza ikongera ikayivamo igasubira mu birindiro byabo. Bishatse kuvuga ko ntabwo bashaka kurenga biriya birindiro, kubera ko ariyo masezerano basinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko agahenge kagaruka mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Kongo. Gana Nikora, icyo nibaza ubu ngubu ku mirongo y'urugamba urabona ari bande bari gutsindwa cyangwa se bari gufelinga? Urebye ari leta ya Kongo cyangwa se M23 natwe irwaneho, ni bande bari gutakaza cyane? Urakoze cyane. Abari gutakaza cyane twavuga ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibo bari gutakaza. Urebye nk'uduce aho bagenda bagaba ibitero, usanga nta kantu gashya bazanamo. Bararwana gusa bagatera udutero shuma, M23 kabarasa bakagenda bagasubirayo. Ujye ukunda kubibona hariya mu Minembwe, niho twatangira urugero, niho hamaze iminsi myinshi habera imirwano ikomeye cyane. Wabonaga baza gutera za Irundu, za Gakenke, za hariya hose hari aho bigeze ubona bigarurira. Oya. Hariya muri Masisi niho bigeze kwigarurira uduce twinshi dutandukanye, turiya twa za Gatoyi, za Mitimingi, za Nzingati, turiya duce twose bagiye bagira gute, bagiye baturwanamo kandi bakabasha kutwigarura, ariko bwaca M23 ikabakubita ikabakuramo. Ni nacyo nshingiraho ngewe mvuga ko M23 ariyo igenda igaragaza ko ifite imbaraga kurusha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igishya muri iyi ntambara umaze igihe kitari gitoya ukurikirana ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibijyanye n'intambara. Wowe namerekezo y'intambara ari ayahe? Kuko abantu bakomeza gupfa hariya za Minembwe, abantu bakomeza gupfa buri munsi, abasore, abasaza, yewe n'abana b'abanyeshuri bamwe basigaye baraswaho n'amadrone. Ubona hariya ahantu bizakomeza kubera kuriya. Urakoze cyane. Intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara ya kera cyane. N'abadata baravutse basanga iriya ntambara ibaho. Badata baravutse basanga iriya ntambara ibaho. Natwe twaravutse dusanga iriya ntambara iriho. Tuzapfa dusika ikiriho, n'abana bacu bazapfa basigira ntambara ikiriho.
kubera ko icyo uvuga gutyo impamvu mbikubwira gutyo nuko abayobozi bayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo mu gihe badafata bamwe mu baturage ba Kongo ngo babafate nk'abakongomani bagakomeza kubita abanyamahanga kandi n'abari abenegihugu buri gihe mu gihe batazabita abenegihugu bazahora birwanaho kugira ngo barebe ko bashobora kwitwa abenegihugu. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu bayobozi basabitswe n'ingengabitekerezo. Iyo ngengabitekerezo ikaba imaze kugera ku baturage bo hasi cyangwa se ku bana bo hasi nabo basigaye bayivuga. Wigeze kumva mu minsi yashize umwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko uriya muvugizi Sylvain Keng navuga wa Patrick Muyaya wenyine atangaza aravuga ngo muri Kongo ngo nta rurimi rw'ikinyarwanda bavuga, ururimi bavuga ngo n'urw'igitutsi, ngo naho ubwo n'abatutsi yavugaga ngo niba bavuga ikinyarwanda ngo naho ngo abandi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo ururimi bavuga ni igihutu. Ukibaza ngo ururimi rw'igihutu rubaho? Nta rurimi rw'igihutu rubaho, haba ururimi rw'ikinyarwanda. Waba uri umuhutu waba uri umututsi n'ikinyarwanda bavuga. Hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iba kuvuga amoko barayavuga nta n'ikibazo kirimo, uretse mu duce tuyobowe ma 23 nibo batangiye guca ibintu bijyanye n'iki n'amoko. Imboni TV, imboni ya rubanda.